Chronicle ni na bung som le kwa zol nei khatin Jehoshaphat atai Juda kumpipa Jehoshaphat bel lungmuang takin Jerusalem a ina apainon ta hi huchi in zol nei Hanani tapa Jehu in anadona kumpipa Jehoshaphat kyang a migilo na panpi in topa homi te na I ding a hi mo huai ziakin topa thangpa ina na tunga ahung omta hi himale hi gam a kipan esera na pa imang a topa na zon ziakin hoina lambang hiam khat na nei lai hi achi hi Jehoshaphat puah thak na bolte Jehoshaphat bel Jerusalem a om a huan Beersheba a kipan a Ephraim tang gam pha in amite laka aho non a topa api phute u pathian lam a aman api ki non vekhi huchi in khochi a Juda gam kul nei khopi teng teng a vai hom te akoi a vai hom te kyang a na thil hi u hoi tak a na ngai tua in hi un mi hing a ding ma ding a vai hom na hi ke wa topa a ding a hi zonga la vai hom na na kyang wa atel zel a hi huai ziakin topa lau un la pilwang tak in hi un topa ipathian a git lo na hian tuam nei na le gol nek na te a om ke a chi hi huchi in Jehoshaphat in Jerusalem a hong kik non un topa vai hom ding le thubai te lem mi ding in Levi te siampu te Israel in kwan makai te akoi be lap hi topa laudan siam kom in muan huai takin lungsim dik tak pu in na hi ding u a hi koilak huwa a mi in leng thubai a honggen wa tual tha thu dan le thu piak thu dan thu se le vai hom thu te a hon kilan ule topa tunga thil a hi khel lo na ding un ama pilwang takin na hil ding wa no le na enu naw te u tung a thang pai na a hong tun zen ho khading huchi bang in hi le uchin mo sakin na om ke ding u hi huan ngai di wa topa lam thu teng teng a siam pulian pen amaria bel na heu tu u a hi a kumpipa lam thu teng teng a Juda in kote tung a vai homi Ismail tapa Jebadia a hi Levi te leng na heu tu u a hi sam ding u hang tak in hi un la mi hoi te kyanga topa om hen a chi hi